मेरी कोशिश तो जारी है कि आइदर ऑफ आई कैन से with the political will, otherwise in the legal way. But definitely we are coming up with the solution. December tak solution जरूर निकलेगा. We are thinking of the medical tourism also. So in the coming years, definitely we need to amend the law for the medical tourism. क्योंकि अपने वेबसाइट पे हमें प्रमोट करना है मेडिकल टूरिज्म, तो हमें अमेंड करना पड़ेगा. वी आर कमिंग अप विद द नोटिफिकेशंस इन द नेक्स्ट कमिंग असेंब्ली सेशन. मायनिंगाचेर गोंय आनी केंद्र सरकार उपाय काडटले म्हूण रेल्वे मंत्री पियूष गोयल उलयलो. Minerals is a sector which I think we should work together along with the judiciary to find an early resolution to the problem. Both governments in Delhi and government in Punjab are very keen to resolve the mineral issue, and we have been working towards finding a solution, and I do hope we can in the near future quickly resolve this problem so that the MOJO, the large economic activity that mineral used to provide to Goa, can come back very quickly. वायब्रंट गोवा इव्हेंटात इंडिया टुडेचे गोंय राज्या खातीरचे तालुका आनी जिल्लो पावण्यावेले पुरस्कार दिले. तालुका पावण्यावेले पुरस्कार अशे: शिक्षण बार्देश, युटिलिटी बार्देश आनी तिसवाडी, पिवपाचे उदक मुरगांव, शेतकी काणकोण, प्रॉस्पेरिटी तिसवाडी, इंडस्ट्री कामगार संख्ये खातीर साश्टी, इंडस्ट्री डिपॉझिटा खातीर तिसवाडी. जिल्लो पावण्यावेले पुरस्कार अशे: शिक्षण साधन सुविधा आरोग्य कायदो सुवेवस्थे खातीर उत्तर गोंय, बाल मृत्यू दर उदक आनी नितळसाण आरोग्य शेतकी खातीर दक्षिण गोंय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळयेकार.